Kuble yapi baro sha kane ka video translation. Kane kade kalanong ka banakong jong ka beginners level 6. Menta ha kane ka video ngan pen kala ya kiktin na ka English sha ka Hindi pat sha ka Khasi. Ka video kan long ka banira bahaya pi banang ya ka kitin English pat Hindi. Takadaos nga bahaya page na do basdang hado bukot kane ka video kanang bapin snuthu bha. In English, shop. In Hindi, dukan. Sngabha haka Hindi dukan. In Khasi ka dukan. Kan mabhai kane haka English shop. Kabumud haka Hindi dukan. Haka Khasi pat kamud ka dukan. In English market. In Hindi bazar. Sngabha haka Hindi bazar. In Khasi ka yo. Kan mabhai kane haka English market. Kabumud haka Hindi bazar. Haka Khasi pat kabud kayo. In English price. In Hindi कीमत. Sngabha haka Hindi कीमत. In Khasi ka dor. Kan mabhai kane haka English price. Kabumud haka Hindi कीमत. कीमत kamud ka dor haka Khasi. In English, cheap. In Hindi, sasta. Sngabha haka Hindi sasta. In Khasi batador. Kan mabhai kane haka English cheap. Kabumud haka Hindi sasta. Haka Khasi pat kamud batador. In English, expensive. Expensive. In Hindi, महंगा. Sngabha haka Hindi महंगा. In Khasi barem dor. Kan mabhai kane haka English expensive. Kabumud haka Hindi महंगा. Haka Khasi pat kamud barem dor. In English discount. Discount. In Hindi छूट. Sngabha haka Hindi छूट. In Khasi penduna dor. Kan mabhai kane haka English discount. Kabumud haka Hindi छूट. Haka Khasi pat kamud penduna dor. In English sale. In Hindi bikri. Sngabha haka Hindi bikri. In Khasi day lane ka jingde. Kan mabhai kane haka English sale. Kabumud haka Hindi bikri. Haka Khasi pat kamud day lane ka jingde. In English bill. In Hindi bill. Sngabha bill. In Khasi ka bill. Kan mabhai kane haka English bill. Haka Hindi ru kamud bill. Haka Khasi pat kamud ka bill. In English cash. In Hindi naqad. Sngabha haka Hindi naqad. In Khasi naqad. Kan mabhai kane haka English cash. Kabumud haka Hindi naqad. Haka Khasi pat kamud naqad. Naqad. In English card. In Hindi card. Sngabha haka Hindi card. In Khasi ka card. Kan mabhai kane haka English card. Kabumud haka Hindi ru card. Haka Khasi ru kamud ka card. In English money. Money. In Hindi पैसे. Sngabha haka Hindi पैसे. In Khasi ka pisa. Kan mabhai kane haka English money. Kabumud haka Hindi पैसे. Haka Khasi pat kamud ka pisa. In English item. Item. In Hindi saman. Sngabha haka Hindi saman. In Khasi ki tiar. Kan mabhai kane haka English item.
kabumud haka Hindi saman haka khasipat kamud kitiar. Hello and kuble ya pisa jisin nga comments kem ba phila ngau thokat to kat nelang ba ka ne ka video te parlok ya ka bamta tang hang nehi ngar second do bat phi haka pat ka video shushu ngau pha pe ya ki video na ka por bat practice na ka por kanang ba pin la bas ngau thuk lak lon. So stay safe and keep on learning.